le hunrei tak nuwa video tharnen kalokir vele lau mai tuntuma hian Everton forward Richarlison chanchin ngainom si lalrem puya zia kan ngai thadona ni heti hian tuna tang chuan thon thu ka zia chungin infiam na lam karonta thinang Richarlison ringnun zin kong bumbo chu tun season Premier League team chethatak Everton tan player poimo tak mai ania kumsani le sompasari khan kumsom ni leka upa ni in Watford aron zoma he club atang hian Premier League player langsar zinga aron tel chaungal Watford tan season khat a khel nuwa Everton azom lea Richarlison chuan ani telin malam apan ani bermai a khel dan style le a theinate han enila Premier League player tur dik tak ani ati thayang a chanchin kan ngai thlak mek Richarlisonan Premier League khel tura zin kong bumbo ve tak mai aron zo dan chu hetiang hi ani Richarlison hi kumsang khat zakua somkua pasari Maini som khan Nova Venezia Espirito Santo Brazila apianga apa hi lung mystery ni in anu hian thilti faile ice cream zurin e azong ve thin thung chung ko nuam satak atanga seilian anilowa ma se anu le pa te hian an kai roi tha a chu anuna po mu thein alangane achor chuna munin azir vak lonen naupang mai ani lai tangin sulkong zona hun rem chang po anga ve le thina ma se Richarlison hian chung sulkong te chu apum pel zel thei ani Richarlison chuan heti hian a chanchin asoi kan chena hmuna chuan mi thanem takin rui hlo an khoya silai pok rila riat tur atam thin re deu dup ma se a hlom thin khop mai voitam tak chu uit zuve turin ka thianten min thlem thina ma se pathian zara ka zungai lo ka thian kom thin tam tak chu rui hlo awangin an boral to a then khat ero jela an latang kalabe pop reng thina an kong zo ang ka zo ve lo kha ka van nei hle chele tha riat na kanaya anti ang kha ka ti ve rem lo ani ka om lo na tur muna ka om awangin voitam tak chu kanun na ka chan teu thin hle tum khat chu kalua papakhatin adrugs karu emo ti in silain mintin wang to han met puak zet se chuan tuna hian tong tur po kom to don lo hlau thong takin ko oma ma se pathian zara ke him thei ram asilai ken lai ada thlak nu chuan rang takin katlan chenghala chu hmuna chuan ka kal le to ngai lo footballer ni hi ka tumber ania training na po thanhem ka ngai thin hle pathian zara ka du ka thlang sual lova kom na tur mun dik taka minda ani professional club azom masak ber chu Brazilian club America Mineiro ania he club a hian a ming a chertan America Mineiro azom ma hian club tam taka trial anei mana ma se atling zo lo zel triala a hlo chamzat hi akut zung tang nei aya atam jok thu asoi hial ani apian chama figuren se in an nol zet khachu sheom atile zolin football bansan te hial aril ruk mana chumi chungchang chu heti hian asoi football kha ka bansan man trepa ma se kain ti pachang shama Belo Horizonte a America MG tan atop nan trail ma chon le turin kazin le a chumi tum chuan kalman tur chau poisa kanaya karil atram em awangin ka homan tur chu choinan ka mang zo le a horna tur ka nei to lo awang chuan ka hlo thlin ngei kha angai ani top mai khamizing khan ka thei top ka chua ka tling ve ta rame America Mineiro tana a trial lai hian budbun tur anei lova
a thian pa but chu ho sakin avan nei pui hlau ani a thil tona alom ziale a thian pa chunga alom tak zet thu CNN Sports Amanda Davis bula asoi nge America MG a hian youth team lama a che tha thei hle a anu re lote a America MG senior team lama alu chhonghal ma se har sana dang hatok le zui ka ke a hliam na tak mai katura thlathum lai ka chol pha katan kum shom tak ani ma se thil tam tak ka zir pha a ama aya thazoka le turin ka thokrim hle te in ain hliam lai chanchin asoi khelmol aron rale nu in America Minnerotan metsom ni pali a khelatangin gol kwa khungin assist pali anaya Mineiro a achet that em awangin Brazilian club langsar Fluminense in anla lut ngal Fluminense a po chuan anung chun zom zela metsom li pali a khelatangin gol som pakhat le assist pasari anaya Brazil junior team tana khel turin ko ngalani Fluminense club a hian season ni chung thataka khelin kumsan hile som pasari khan paun magdoi som pakhat point pani sengin Watford in anla luta Premier League lama amel kan mutan Everton forward hian naupang mai ani lain anu le pate in thenna awangin hun khirzet mai atonga thutluk na po siam harsa ati hle kanu le pate anin thena kanu in Nova Venezia lam apana keipo in truck lir lai chunga chuangin kazui ve man trepa ma se ka zuang thale a kapa lampanin katan ta zok ane achan chu kanu kha karhe chianga kain khele in fiam arem ti don lo ti ka hria ane chu wangin kapa bula kum som kani thlangin ka cheng ve ta a kar silna te kain hlo ve a chocolate le ice cream te ka zual kol ve thin bok achang chuan kapu bula ka thok ve thina ma se anuam te chiam lo ti in adin mun khir tak chanchin hi asoyani Richarlison hian apa chu a hlo thlin theina na mi poimo tak ani thu soitelin kapa kha local team ta na khel ve thina in khel athiamin ain khel en turin ka kal ve zia thin goal ha khung thei hle a tum khat phei chu match khata goal sri la ya khung nge ani ni khat chu ina kom line kata tur football som lai aron hon tlat mai nitin ball nen chuan shooting kazir thina alene tur poisa ani awanga ron hon ani lo footballer thatak ni tura min du em wang zok ani ti in apa ne na han chanchin hi asoi Fluminense tana season ni a khel nuwa European footballer khel theina hunrem chang anaya Holland club Ajax nen in biakna thui tak an nei man ma se chu ti line a hringnuna Watford coach Marco Silva aron langa Ajax nen khan engkim mai kha ruam hanna kan siam mana ma se Marco Silva nen atangin kol kadonga ruam hanna thar ka nei ngal Premier League khel hi kanau pan lai atanga kasung tu athin ani awangin karil ru ka thak le a ril ru thak le tur khan ngai tu na sen non po angai lo Ajax club lian tak Champions League po khel pha an ni a ka hlo po atam zok don ti ka hria Premier League a hian ding chuak turin karon kalani poisa engzat ma in ka dream hi atidang lam theilawang ti in Ajax nola Premier League lam hapandan asoyani Liverpool le Watford in khel tumin bench atanga lutin Watford ana a match masaber a khela chumi nuwa AFC Bournemouth machon le in a goal masaber khungin Watford player poimo aron ni chhonghal Richarlison hian Watford atanga Everton thlenga azuitak Portuguese coach Marco Silva chu angai sangin aza hle a atan chuna pa ang mai ani thu asoi nge ani
kumsom ni le pathum mi Brazilian tlangwal hian a thilton mek hi angai hlu in a thlen china alom thiam hle a avai le figuren se in min hnol to a ma se vo ina chuan Premier League player ro pui tak tak te kama chon thung Watford tana Manchester United kama chon tumin Zlatan Ibrahimovic kamu zet khachu hei ngei hi ani e naupang suang tuna atakram changta chu ti in a hlim zia thu asoi kumsan hi le som pariat August thla khan ramtana khel tura ko ani a USA laka a debut match a khel kumkhat nuwa chuan Copa America 2019 champion Brazil team a telin finala substitute atangin Firmino athaka Brazil chaknem hena goal akung nge ani Everton forward hian Brazil player poimo ni a player du Neymar Jr kinga khel chu atum ani thu asoya PSG forward Neymar Jr nen po hian anin ngaina hle Richarlison hian anau pendeula in Neymar Jr hairstyle Antonin alu ame tirve thin katlei rol chua ka player du ber mai ani a ka interview na po a hairstyle anga kasam ka me thin thute ka soi thin Brazil national team ka zom nuin hemi chungchang hi ka hrila anuina sa hle ama ang player abul naya an omve chu lom om hati thu min hril zui ani Covela League lian ber Premier League khelve hi kain ring ngai lo he muna min shuai thleng tu pathian hena lom thu ka soya zin kong thui tak zo tur kalanaya kakum alanau pangin katim meten hen atangin thil tam tak kalazir donani ti in adin munton mek chungchang asoyani